Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kini kita coba belajar Iqra kelima halaman ke-10. Ada Ibu Asih di Palembang, orang Tasik ada di Palembang. Silakan Ustazah Rahma dimulai. Ya, Pak Ustadz. Silakan, Teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, Teteh. Tadi nanti di tahunnya itu nyamber ke huruf shin-nya ya, Teh. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca, Teh. Dari atas dulu. Iya. Inna. Oke. Yang Ana. ini di atas. Yang ini. Anna. Iya, Teh. Inna. Oke, bawahnya, Teh. Anna. Iya. Amma. Oke. Ana, anna. Amma. Bawahnya, Teh. Innahu. Innaha. Ummuhu. Ummuha. Oke. Innahu. Innaha. Ummuhu. Ummuha. Oke, bawahnya, Teh. Innahu kanu mujrimin. Oke, humnya dapetin, Teh. Lagi hum gitu. Innahum kanu mujrimin. Mujrimin. Ya, kol-kolah, Teh. Lagi, Teh. Innahum kanu mujrimin. Innahum kanu mujrimin. Wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Summa adbaro yas'a. Summa adbaro yas'a. Belikan lagi nggak, Teteh? Boleh. Kalau mau, silakan. Summa adbaro yas'a. Oke, depannya, Teh. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Bawahnya. Labisina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Hadaiqa wa a'naba. Ha kecil ya, Teh ya. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Ya, bawahnya, Teh. Inna hadihi tadqirah. Za-nya, Teh, rapuhkan ya. Hadhi lagi, Teh. Inna hadihi tadhkirah. Inna hadhihi tadhkirah. Summa
amatahu fa'akbaroh. Oke, A-nya terangin teh. Summa ama gitu. Yuk lagi. Summa amatahu fa'akbaroh. Summa amatahu fa'aqbaroh. Oke. Ya teh di sini ya. Di sini ada hukum nun mad atau tanwin ya teh ya. Yang bertemu dengan huruf mim atau nun. Nah, ini termasuk bacaan apa ya teh? Idgham? Idgham bi? Idgham biguna. Bagus. Silakan dibaca bawahnya teh. Khairun nisa. Khairun nisa. Depannya. Mimma. Mimma. Bawahnya. Wa malahum min nasirin. Wa ma lahum min nasirin. Huwa fi dhalalim mubin. Huwa fi dhalalim mubin. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Summa dammarnal akhirin. Summa dammarnal akhirin. Qalilam ma tashkurun. Bagus banget ya teh, subhanallah. Qalilam ma tashkurun. Qala innakum makisun. Qala innakum makithun. Liyuqza ajalum musamma. Enggak nyamber ya, enggak ke mus, tapi musamma. Lagi teh. Musamma. Liyuqza ajalum musamma. Masih agak nyamber ya. Liyuqda ajalum musamma. Coba deh. Musamma. Liyuqza ajalum musamma. Musamma. Coba teteh yang itu dulu. Dari lumus. Dari lum. Dari ajalum. Coba. Ajalum musamma. Coba. Ajalum musamma. Nah, ini bisa ya teh ya. Hebat. Oke teh. Yuk. Sini. Liyuqza ajalum musamma. Iya, belum dengung ya, nggak apa-apa. Insya Allah nanti teteh bisa kok. Liyuqda ajalum musamma. Ya, jadi dengungnya 2 kali. Ini ada mim yang sama-sama ada tasdidnya ya, teh ya. Musamma. Susah. Iya. Nggak apa-apa, yuk depannya. Inna kaidi matin. Inna kaidi matin. Walan nuzziru zahu hawaro. Astagfirullahaladzim. Bukan teh ya, di situ nu'jiza ya. Walan nu'jizahu haroba. Bagus. Walan nu'jizahu haroba. Fakuluhu hani ammari'a. Hebatnya. Fakuluhu hani ammari'a. Amilatun.
Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Khusubum musannadah. Bukan musan, tapi Musa saja ya. Musa ya, Teh. Lagi. Khusubum musannadah. Musnya jangan disamber, Teh. Jangan mus gitu ya, Musa. tapi Musa. Coba pelan aja yuk. Musannadah. Coba. Musannadah. Belum. Musannadah. Coba. Musannadah. Iya gitu ya Teh. Pendek. Khusubum musannadah. Coba. Khusubum musannadah. Bagus ya Teh ya, kayak gitu. Khusubum musannadah. Oke. Kita pindah ke halaman selanjutnya Teh ya. Di sini ada hukum alif lam ya, alif lam syamsiah. Kenapa alif lam syamsiah? Karena alif lamnya itu nggak dibaca. Lalu langsung nyamber ke huruf syamsiahnya ya Teh ya. Ya. Di sini huruf alif lam syamsiah itu ada 14 ya Teh ya. Oke, silakan dibaca Teh. Wan nahar. Wan nahar. Wan nas. Nasnya Panjang nasnya. Iya. Wan nas. Wan nas. Lalu Bin nudur. bin nuzur. Z-nya rapuh ya Teh ya. Bin nuzur. Iya, bagus. Fi sudurin nas. Fi sudurin nas. Al-waswasil khannas. Al-waswasil khannas. Wan nazi'ati gorqa. Naknya panjang ya Teh ya. Wana, coba panjangin lagi. Wan nazi'ati gorqa. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasitoti nashto. Wan nasyitati nashta. Wa kunna nakhudu ma'al khaizin. Do-nya tebal ya. Khaidin gitu Teh. Boleh sekali lagi? Wa kunna nakhudu ma'al khaizin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ya, depannya Teh. Am kana minal ghaibin. Am kana minal ghaibin. Inni lakum nadhirum mubin. Inni lakum nadhirum mubin. Wa ma lakun minal nasirin. Ya, di situ gini Teh. Lakum minna gitu saja coba Teh. Wa ma lakum min nasirin. Oke. Wa ma lakum min nasirin. Bawahnya. Amma yatasha'alun. Oke, sa-nya sa saya coba Teh. Ya tasa gitu. Coba lagi.
amma yatasaalun. Iya. Amma yatasaalun. Depannya. Anin naba'il azim. Saya salah. Anin naba'il azim. Aiza kunna izoman nakhirah. Oke, kunna. Nanya panjangin teh. Aiza kunna izoman nakhirah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Depannya. Ulaika ashabul jannah. Jannah ya, dengung lagi teh sama soknya ausha. Coba lagi. Ulaika ashabul jannah. Belum. Jannah. Aushabul gini teh. Jannah coba. Jannah. Lagi. Ulaika ashabul jannah. Bagus. Ulaika ashabul jannah. Oke, sekarang pindah di halaman selanjutnya teh. Silakan. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Izhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Litaghina ma'aba. Litaghina ma'aba. Innahu laminal kadhibin. Innahu laminal kadhibin. Tsumma aghraqnal akharin. Ya teh ya. Nal akharin. Coba lagi. Tsumma aghraqnal akharin. Tsumma aghraqnal akharin. Wala tubtiluna a'malakum. Oke, di situ dari lu gak ada nanya. Ayo teh. Wala tubtilu a'malakum. Oke. Wala tubtilu lu yang wala tubtilu a'malakum. Summa qadha ajala. Summa qadha ajala. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akswabum mawzu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Inna hadza la syai'un azib. Inna hadza la syai'un ajib. Innahu hamidum majid. Innahu
Innahu hamidum majid. Inna ilaina iyabahum. Inna ilayna iyabahum. Innahu hamidum majid. Ya, itu udah teh, tinggal bawahnya ya. Coba summa. Bawahnya itu teh, nggak tinggal yang summa. Kan belum ini. Yang itu atas sudah tadi. Apa Oh. saya yang salah? Allahu Akbar. Oh, yaudah ya. Teteh bener saya yang salah ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya teh. Innahu hamidum majid. Mohon maaf ya teh. Inna ilaina iyabahum. Ulangin, naknya pendek coba teh. Inna ilaina iyabahum. Bagus. Inna ilayna iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Summa inna alayna hisabahum. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Oke, bagus teh ya. Ini teteh usaha sendiri, belajar sendiri, subhanallah ya, dari YouTube. Teteh sangat rajin banget. Semangat terus ya teh ya. Ya teh di sini teh. Kabbaro yukabbiru. Rottala yurottilu. Kabbaro yukabbiru. Rottala yurottilu. Asaro yuasiru. Azala yuazzilu. Atharo yu'athiru. Ajjala yu'ajjilu. Lahana yulahhinu. Sahhara yusahhiru. Lahana yulahhinu. Sakhara yusakhiru. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takatsur. Hatta zultumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fuzzara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Subhanallazi sahhara lana hada. Oke, di lananya nggak ada gunanya ya teh ya, lana saja. Lalu di sini nal nyamber lagi teh. Subhanal lagi yuk. Subhanallazi sahhara lana. Subhanallazi sahhara lana hada. Iya, zanya rapuh. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Wa ma kunna lahu
muqrinin. Wa ma kunna lahu muqrinin. Bagus ya, Teh ya. Yuk kita pindah ke halaman selanjutnya, Teh. Silakan, Teh. Badala yubaddilu, azana yuazzinu. Badala yubaddilu, adzana yu'adzinu. Bawahnya. Karroma yukarrimu, wazzaro yuwazziru. Karrama yukarrimu, wazzara yuwazziru. Basyaro yufassiru, basyaro yubashiru. Fassara yufassiru, basyara yubashiru. Wa asyarol hayatad duya. Dunya gitu ya, Teh. Di situ taruh di Dunya. tanya sambil, Teh. Coba lagi. Wa asarol hayatad dunya. Tad dunya. Coba, Teh. Tad dunya. Dun ya. Tad dunya ya. Iya, lagi. Wa asyarol hayatad duya. Astagfirullahaladzim. Ya, dunya. Coba. Dunya. Kenapa ya kalau disambungkannya? Wa asarol hayatad dunya. Lagi yuk. Tad dunya. Coba. Tad dunya. Dari depan lagi. Tad dunya. Wa asarol hayatad dunya. Wa atharul hayatad dunya. Wa kazzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Bagus. Wal malaku ala arzahiya. Ulangi. Wal malaku ala arzaiha. Oke, nanti lam ini alif lam komarianya jangan lama-lama ya, Teh ya. Coba. Wal malaku ala arjaiha. Coba. Wal malakul ala arzaiha. Bukan kul tetehnya, tapi ku saja. Wal malaku ala. Wal malaku ala arjaiha. Wal malaku ala arjaiha. Bagus depannya, Teh. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fi suhufim mukarramah. Fi suhufim mukarramah. Marfu'atim mutahharah. Mutahharoh ya, toknya bukan lut tapi toknya biasa aja. Mutahharoh lagi, Teh. Toh yang di sebelahnya ya, bukan toknya. Lagi. Mutahharoh. Iya. Marfu'atim mutahharoh. Belum. Latihan gini ya, Teh. Mutahharoh. Coba. Mutahharoh. Gitu. Marfu'atim mutahharoh. Mutahharoh.
marfu'atim mutahharoh. Iya, tapi moodnya agak ragu datanya ya. Gimana ya? Gimana? Mu-nya sendiri ya, Mu, mutoharoh. Coba. muto, Mutoh ke ha langsung. Mutoharoh. mutoharoh. Mm-mm. Mutoharoh. Iya. Marfu'atim mutahharoh. Belum ya, Teteh masih mutoh. Jadi to-nya ini nggak disamber. Mutahharoh. Gimana ya? Muto. Coba. Mutoh gitu. Mutoh. Teteh. Mutahharoh. Mm-mm. Mutoh. Mutoh. Marfu'atim mutahharoh. Jadi ketawa. Ya, semangat Teh yuk. Marfu'atim mutahharoh. Coba. Marfu'atim mutahharoh. Gimana? Iya, Astagfirullahaladzim. bagus tuh hampir masuk kena ya. Kena Teh. Marfu'atim mutahharoh. Bawahnya Teh. Ma uhiya ilaik. Teh, kok hilang? Hilang. Coba sekali lagi. Ma uhiya ilaik. U-nya panjang, coba Teh. Ma uhiya ilaik. Coba. Ma uhiya ilaik. 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 Lagi. Ma uhiya ilaik. Iya, lalu depannya. Sanaj'ud zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Bagus bawahnya. Wa huwas sami'ul alim. Wa huwas sami'ul alim. Bagus. Lanakunna minasyakirin. Lanakunanna minasyakirin. Oke, yuk kita pindah ke halaman selanjutnya Teh. Silahkan. Nashoha yunashihu. Bazzola yubazzilu. Nasaha yunassihu. Faddola yufaddilu. Khoto'a yukhotti'u. Nazzofa yunazzifu. Khoto'a yukhotti'u. Nadzofa yunazzifu. Za'aba yusaibu. Saghira yusaghiru. Songgoro, ya. Ulangi Teh. Saghara yusaghiru. Sa'aba yusaibu. Saghara yusaghiru. Bawahnya Teh. Yasamma iwat tariq. Ulangin. Maknya panjangin Teh. Wassama'i wattariq. Yuk. Wassama'i wat tariq. Iya. Nanti watto nyambernya Teh ya. Nggak apa-apa. Silakan di sini Teh. Wama. Wa ma adraka mat tariq. Wama adraka mattariq. Bawahnya. Wa izzal zahimu syu'irat. Su'irat. Lagi. Za'irat.
Terangnya bunyinya. Su'irat. Lagi. Wa idzal zahimu su'irat. Astagfirullahaladzim. Bagus kok. Coba sekali lagi. Wa idzal zahimu su'irat. Iya, sa-nya kecil ya. Sa bukan sya gitu. Wa idzal jahimu su'irat. Oke, depannya teh. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Innalazina yaghuddu. Halnya nyamperin ya. Innalazina yaghudduna aswatahum. Innalladzina yaghudduna aswatahum. Wa alhiqni bisolihin. Kol-kolahnya belum dapat ya. Wa alhiqni bis-solihin. Wa alhiqni bisolihin. Banyak. Wa innahu laminasyadiqin. Wa innahu laminas-shadiqin. Wa bi'sa maswadduli. Bukan. Wa bi'sa maswadzolimin. Nah, Di sa-nya itu jangan dihentakan ya, Teh ya, digandeng ke huruf mimnya. Gitu yuk, karena nggak ada hamzahnya. Silakan lagi, Teh. Wa bi'sa, sa biasa aja. Wa bi'sa maswadzolimin. Coba. Wa bi'sa maswadzolimin. Bagus, tapi di bi-nya dihentakan, Teh ya, dikagetin. Wa bi'sa, ya bi-nya saja yang dihentakan. Wa bi'sa maswa. Wa bi'sa maswadzolimin. Bagus. Depannya, Teh. Apa ini, Teh? Wassawa alail. Wasu, ya bukan sawa, Teh. Wasu, A-nya ada ya. Coba. Wasu alal kafirin. Ya, A-nya tetap di A ya, jangan turun ke Ain, Teh. Oh iya. Wasu alal kafirin. Coba. Wasu ala a. Wasu ala alal kafirin. Belum ya, karena huruf hamzahnya di depan ya, Teh. Ainnya lalu yang di belakang. Coba lagi. A'alal gitu. A'alal. Coba. A'alal. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu alal kafirin. Iya, Teteh ketakutan ya di sini kedengeran di A-nya. Gak apa-apa, Teh ya. Wasu alal kafirin. Oke, yuk kita pindah ke halaman selanjutnya, Teh. Silahkan. Khaffafa yukhaffifu waqadha yuwaqizu. Khaffafa yukhaffifu waqadha yuwaqizu. Sakana yusakinu alama yu'alimu. Alla, samberin lagi, Teh. Allama yu'allimu. Coba.
Alama yu'allimu. Belum. Teteh di sini nyambernya sedikit lambat ya. Coba cepetin teh. Jadi coba gitu. Al. Gitu. Allama yu'allimu. Coba. Alama yu'allimu. Bagus. Lalu bawahnya teh. Ammana yu'amminu. Nah, di sini ada Mana'a. gunanya. Ada yang gunanya teh. Ya, huruf guna itu ada 2, ingat ya. Ammana yu'amminu. Terus? Manna'a yumanni'u. Ammana yu'amminu. Manna'a yumanni'u. Oke, bawahnya teh. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Oke, naknya tadi nggak dibaca. Ulangin teh. Ka'annahum ya, naknya ada tanda bacanya lagi. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Depannya teh. Ala suririm. Sururim ya. Sururim mutako. Betul ya teh ya? Coba teh. Ala sururim. Ala sururim muttaqabilin. Itu nggak nyamber ke taknya ya. Muta biasanya teh nggak nyamber. Mutta Ala sururim mutaqabilin. Coba. ala sururim muttaqabilin. Iya, tapi mu-nya nggak panjang. Coba lagi. Ala sururim muttaqabilin. Nah, ketika teteh nggak panjang di mimnya, tapi sedikit nyamber ke tak gitu ya. Coba jangan sambar teh, gini lagi. Ala sururim mutaqo. Jadi mutaqo. Ini ngalir sendiri. Nih, coba. Belum. Muta. Coba lagi teh. Muta. Iya Muta. gitu. Ya. Bukan muta, tapi muta. Coba. Muta. Muta. Ala sururim muttaqabilin. Iya, sedikit nyamber ya. Insya Allah nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sururim mutaqabilin. Oke, bawahnya teh. Panjang nih. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkanahum fi ma'in makkanahum fi. Oke ya, teteh nyambernya di sini belum kedengeran di saya. Coba makan, coba gitu teh. Makan. Nah gitu. Lalu di belakang juga sini sama. Makan. Makan lagi. Makan. Bagus. Jadi di sini pelan ya teh. Walaqad makkannahum fi ma'im makkannakum fi. Coba. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad walaqad makkanna Iya betul. Betul. Makkana. Kalau kalungnya tetap keda ya teh ya. Jadi jangan ragu teh di situ. Walaqad makkannahum. Coba. Makan. Walaqad manna. Astagfirullahaladzim. Bukan, kakak dulu. Walaqad makan. Astagfirullah. Bagus tuh bener-bener teh. Yuk. Relax lagi. Walaqad
Walaqad makkanahum fi ma'in makkannahum fi. Oke, itu kita pakai putus nyambung dulu ya Teh ya. Coba gini Ya. coba. Bismillahirrahmanirrahim ya Teh ya. Astagfirullahaladzim. Yuk. Walaqad gitu Teh. Walaqad Makkannahum. makkannahum Naknya panjang. Makkannahum makkannahum fima im gitu. Pimma gimana? Oke, dua-dua aja ya. Fima in Bukan. Fima gitu. Fim Fim. Fima. Oke, lalu ke belakangnya ya. Immakkannakum. Coba. In makkannahum. Oke, teh di sini bukan in ya, tapi mim langsung. Kenapa? Karena ini In. adalah kata yang bertemu dengan mim. In ya. Iya. Coba bibirnya menutup. Aduh. Gitu. Im Makkannakum. makkannahum. Kum, terang bunyi kafnya. Kum, gitu. Kum. Iya. Immakkannakum. Immakkannahum. Kum ya. Teteh perhatikan di buku iklannya Teteh. Jadi gini, saya kasih tahu ke Teteh. Huruf yang di belakang itu adalah kaf ya, kum. Kalau yang di depan Ya, itu baru kum. hum gitu ya Teh ya. Beda di situ. Astagfirullahaladzim. Kum. Ya lagi. Saya salah, astagfirullahaladzim ya Allah. Immakkannakum. Tahu dulu. Ibrahim ini inna bunyinya inna itu hasilnya sama seperti double nunnya, satu mati satu hidup. Inna ini tanda seperti ini menjadi double. Maksudnya apa Pak Adi ini? Misalnya kalau ini ada illa tuh ya. Illa sama dengan alif, lamnya satu mati, satu hidup gitu. Illa tuh. Illa gitu ya. Anak, nah ini perbedaan. Kalau nggak ada tasdid anak, ada tasdid anak. Ama, silakan Bu, dimulai ya. Silakan anak. 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 Anak beda ya. Amma. Anak. Amma. Amma. Kemudian. Innahu. Innahu. Innaha. Innaha. Ummuhu. Ummuhu. Ummuha. Ummuha. Innahum kanu mujrimin. Mujnya keras, muje. Hidup tuh kalau munjung muja ka kolot ulah muja ka gunung. Muje ya. Mujrimin. Innahum kanu mujrimin. Ya, kemudian. Innahum kanu mujrimin. No-nya panjang. Innahum kanu mujrimin. Iya begitu. Kemudian. Wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Kemudian. Summa adbaro yas'a. Summa
adbara yas'a. Bagus. Kemudian Fa innal jahima hiyal ma'wa. fa innal Jakarta jahe orang Korea disebut Jahi. jahe. Jakarta fa innal jahima hiyal ma'wa. Ayo. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ada nya. Yo Fa jangan. innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Kemudian Labisina fiha ahqaba. labithina fiha ahqaba. Kemudian Hadaiqa wa anaba. Ko-nya pendek. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa anaba. Bagus. Kemudian yang ini banyak kemajuannya. Alhamdulillah. Inna hadihi tadkirah. Jangan tadu. Itu kan ada titiknya. Tal. Kalau yang nggak ada titiknya Oh iya boleh. ya, lupa Tal. astaga. Yang ada titiknya tal. Inna hadihi tadkirah. Inna hadhihi tazkirah. Kemudian Summa amatahu fa'akbarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Banyak kemajuan ya, tinggal diulang-ulang. Ada beberapa yang kurang pas, nanti diulang-ulang jadi pas. Nun mati atau tanwin ketemu nun dan mim ini idgham biguna. Yuk silakan. Khairun nisa. Khairun nisa. Kha-nya kurang ngorok. Khairun nisa. Iya, kemudian Mimma. Wa ma lahum min nasirin. Wa ma lahum min nasirin. Shad nasirin. Shad ya nasirin. Iya. Wa fi dhalalim mubin. Huwa fi dhalalim mubin. Kemudian Ala siratim Shad. Ala siratim mustaqim. Itu mah masih ke sin ya. Shad dilatih. Ala sirat. Sirat jalan. Sirat. Ya bukan sirat. Kalau sirat nanti sirit lain lagi ya. Sirit lain lagi nanti. Ala siratim mustaqim. Dilatih ya. Basok, sholat, si. Ulang. Angin ya. Si. Jangan ada anginnya. Basok, sok biasa aja. Siro. Si. Ala siro ya. Siro. Ala siratim mustaqim. Nanti lihat mulutnya Ustazah Rahmah ya. Gimana? Jangan lihat hidungnya, lihat mulutnya. Nanti keluar bolong dari hidungnya, Pak. Iyalah masa nggak, kalau nggak bolong zombie dong malam-malam jalan. Ditutup ke hidungnya, ditutup kapas. Rahmah suka takut kalau yang gitu. Rahmah. Ala siratim mustaqim. Kemudian Pak Ustadz masuk ngebodor. iya, sudah. Masa hidung ada bolongnya? Ada. Maksud saya lagi peragaan dilihat mulutnya.
Nah, nanti insya Allah kalau pesantren sudah jadi, saya buka gambar, buka video ya. Insya Allah. Karena memungkinkan. Kalau sekarang di belakangnya masih berantakan. Belum memungkinkan. Nanti ada ruang studio khusus. Silakan. So, madam, nggak apa-apa, utang sod ya. Nanti sama Ustazah Rahmah ya. Ya. Summa. Madam marnal akhirin. Sudah bagus, tinggal khonnya dikeluarin ya. Thumma dammarnal akhirin. Kharin. Ngerehak kha gitu. Thumma dammarnal akhirin. Thumma dammarnal akhirin. Kemudian Ibu Qalilan matashkurun. Maknya panjang. Qalilam ma. Ayo. Qalilan matashkurun. Qalilam ma tashkurun. Kemudian Qala innakum makisun. Qala innakum makithun. Bagus. Kemudian liyaqda. Liyuqda ajalum musanna. Musamma. Bukan musanna, musanna dua. Liyuqda ajalum musamma. Bukan. Penyakit Musamma. nadis. Nyambar. Musamma gitu. Musamma. Musamma. Iya, maknya itu. Liyuqda. Itu iyanya itu alif, kayak alif maksuro ya pengganti alif. Jadi panjang. Musamma, walaupun iya tetap kayak alifnya. Karena memang itu alif. Alif pengganti, ya pengganti alif ya. Musamma. Musamma. Liyuqda ajalum musamma. Bukan. Aduh, gimana? Enggak apa-apa nih ya, dengerin ya. Liyuqda ajalum musamma gitu, tenang. Oh, ditahan dulu dari musamma. Gitu. Musamma. Nah, itu ada Liyuqda ajalum musamma. Gimana? Astagfirullahaladzim. Udah bisa dikit lagi. Liyuqda ajalum musamma. Ajalum, ditahan dulu di lumnya. Di lumnya sabar. Musamma. Musamma. Nah, Liyuqda ajalum musamma. Iya, hentak aja latihannya ya. Nanti kalau udah bagus, hentakannya udah ada. Kemudian, bagus kayak gitu. Inna kaidi matin. Inna kaidi matin. Kemudian Walan nu'jizahu ya haroba. Walan nu'jizahu haroba. Walan nu'jizahu haroba. Kemudian Fakulu hani ammari'a. Fakuluhu hani ammari'a. Kemudian amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Kemudian Khusubum musannadah. Khusyubum shin. Khusyubum musannadah. Iya.
Khusyubum musannadah. Ya, khusyubum musannadah. Baguslah. Satu lagi aja, jangan banyak-banyak ya. Nah, Iya, tadi yang sudah banyak, udah Pak. banyak, enggak apa-apa. Satu lagi ya. Ya. Iya. Silahkan. Wan nahar. Wan nahar, ha gede ya. Wan nahar. Kemudian Wan nas. wan nas. Kemudian Bin nudur. Bin nuzur. nudur. Bagus. Bin nuzur. Pintar sekarang. Terus Fi sudurin nas. fi sudurin nas. Kemudian Al waswasil khannas. al waswasil khannas. Wan Kemudian nazi'ati gharqa. wan nazi'ati gharqa. Kemudian Wan nasyitati nashta. pinter. Wan nasyitati nashta. Kemudian Wa kunna nakhudu ma'al khaidhin. wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kemudian Am kana minal ghaibin. am kana minal jangan ada minal ya. Ayo. Jangan ada minal. Am kana minal ghaibin. Masih ada sedikit. Ibin benar tapi minal nih ya. Am ka Ya silakan. Ya silakan. Am kana minal ghaibin. Masih ketahan sedikit. Mau kemana? Mau ke terminal. Am kana minal ibin. Jangan minal, jangan ditahan ya. Lagi idhar komari. Am kana minal ghaibin. Iya, ibin. Terus ini Inni lakum. Inni lakum nadhirum mubin. Inni lakum nadhirum mubin. Wa ma lakum min nasirin. Wa ma lakum min nasirin. Amma yatasaalun. Panjang ya. Panjang. Amma yatasaalun. Ain. Amma yatasaalun. Ulang lagi. Amma yatasaalun. Iya, kemudian Anin nabi'is bi'il. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Kemudian Aiza kunna izoman nakhirah. Aiza kunna izaman nakhirah. Nakhirah pendek ya. Lagi.
Aiza kunna ijoman nakhirah. Ya, gitu. Nakhirahnya tapi jangan buru-buru ya. Idza kunna izaman nakhirah gitu ya. Lagi. Ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah. Alhamdulillah udah banyak kemajuan ya. Jadi ngaji sama saya di sini sekarang jangan berharap halamannya selesai cepat semua. Buat Ya, apa? Tamat juga ya, kalau belum bagus mah. Tenang aja santai. Mumpung ya, rahmahnya masih ada di sini. Bu Rehan ada, Bu Patona dan yang lainnya ada. Tenang aja ya. ya. Banyak Benar, Pak. dulu. Kalau dulu ada pengen tamat aja. Udah tamat nggak bisa sama aja. Ya harus diulang-ulang. Bahkan nanti kalau Bu Asi jenuh di Ikro, Fahri mau dong ke surah pendek. Mau ke bacaan sholat atau doa-doa sholat. Boleh ya. Itu kayak itu Ya, doa-doa sholat kan yang kemarin tuh alhamdulillah tuh ya ditonton deh. Bagus ya. tuh pelajaran Kemarin doa sholat. juga nonton, ya, masuk juga. Terima kasih Ibu Asih. Terima Sama-sama Pak kasih Ustadz. Ustazah Terima Rahmah kasih sudah bantu ya. juga. Sama-sama itu. Ustazah cek ya. Dibantuin. Makasih Bu Ustazah. Iya. Pak, besok lanjutin ini apa lanjutin tadi sama Bu Ustazah? Kalau sama Bu Ustazah mah terusin. Kalau sama saya ini ya. Biar Oh mantep iya, gitu. iya, Nah iya. apa-apa. Iya Pak, Ini iya, jadi nanti sama saya 15. Kalau sama ya, siap. Ustazah Ya, Rahman nggak apa-apa terusin aja. Bila perlu ya, terus kayak Iqra 6-nya diulang-ulang dilatih. Kayak Pak Lulu ya, juga kan begitu sama Bu Rehan ya. Terus aja ya nggak Pak. apa-apa latihan terus ya. Ya, Karena mereka yang suruh saya bantu itu juga sudah punya pengetahuan, sudah punya ilmunya. ya, siap. Gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.